Ciao insieme, bel ci sei della partita. Questo vin vanza nec senza fe e di pare be da calar beim bot. Pilsens bellezza per otters piuttosto stantox. E pils animals so tanta nec fschizont montar in combat per vita o mort. Perché ci prevede la nec vinien stroc strasits goz e che tarda maglier davanta in toc pigref. In di da ferdaia da tir da guarda. Insieme col guardia selvagina Emil Kuhn l'ensemarà coi va culs animals selvadis durant quels dis d'unviern. Naturalmein fagien us quei nevend la voia per bo disturbar els animals e uaul. E lu, u alt espert compara in taurciarva e la plaunca. Pel moment guarda ora modret bain e sono le costas qui a stippes e l'hanno l'occasione di ciavar. Per il momento hanno le riserves e hanno nu fino a osso dret bun e però è importante che hanno la quietezza. E quei vuol dire che els animals ascen os bo vegni disturbai de nus cresciauns. Bo chi fuien e drovan a schaia mema bia energia. Ma c'è scinza compassione con quella selvagina che se mudredia la neuf. Se venus bo di da quels animals, forse con da demiadels. Compassione è squia, però parlare non è un tema. Le bestie sono fatte per resistere l'inverno e no, also parlare è un tema. Pi baul è riusitau ch'ins pevlava la selvagina, per esempio en de quels plats de pevlar. Ma la scienza e le esperienze han musau che exact quai sa fa don als animals. Ma cosa quai esser? Animals selvadis sco ciarvas che mucs e che vrauls en disai de sedetà alle stadiuns chi dat ter nus. Durant l'invern è il demia scarts, a scia che els animals ston spregnar energia per survivere quels mains. Per quei en els animals selvadis pi pauc activs durant l'invern e van luan in modus d'invern. Qui in quei modus se sbassa lor temperatura de tierp scoe el puls. Ad ella digestiun paia la funzione de magunar al demia vegn reducida sin in minimum. A scia se til el ventre dels animals ensemen e se paina sil demia d'invern ca pi pauc energia. Grazie a quelles sligiaziuns naturales ein els animals selvadis pronts per dirs un viarns con pauc demia. Mosche nus cristians pevlain la selvagina disturbain nus quei process natural. E schins volenza sets modida als animals selvadis, per esempio cun demia en purseppens, cun mons de compost ni cun balas de silo, sa quei cagiona grands problems. Se vens corrisponde quei demia, pol demia che els animals anflan durant l'invern e la natira. A demai che il ventre dels animals e il modus d'invern e de schaia busse mes ens in quella sort demia, ven la selvagina strusch de maguna quei che la maia. Schels animals pon lutir biada quei demia, sto lur tier pusch per mettere dau la temperatura, il puls e la funzione de maguna. A quei drova memia bia energia. El mendricas, sals animals ascia crepà malgrat tot il demia. Vitir ven che bia animals se rimnen intorn quels plats de pevlar a quei monte se vens stress pels animals. Ed drovi bia forza pels liungs viadis e tra la neuf docenter quels plats de pevlar. Scheia manca la finala al ruaus dels animals selvadis, a quel è important perché els survivien a unviern. A quei è un bot tot. De maica bia animals se rimnen en quels logans neu chi dat de mia, san malsognas sco la tuberculosa i de din animal ter lauter, ni de animals selvadis ter animals de nets. Se vens piteschen els uauls che de tier dels plats de pevlar per vedels dons che els animals selvadis fan. A bodem blida ai chi da dadina puspe accidents con autos ni trens ils viadis che la selvagina fa toccenter quels logans neu a chi da da mia, e quels in se vens els vits. Se già che nus lesen paia modi da con da mia als animals, sa quei che giorna exact al contrari. Al meier che nus ven paia fa ei descha en ruaus als animals selvadis. A quei volè di dunci els uauls neu a chels in de casa a sta sils trots e silas voias marcades. A schaia restan els animals en lur modus d'invern natural
ed han las meilleras chances per surviver a un viern. I sa già vesco ci vo a vosoters, ma scimalec per esempio sen spaghettis bolognese da gentar e di dato teneneda ort mutex jainza in plat plantifels fritos con ketchup. Ci va di demenet fitch gugent, ma allo sono semplicemente desillusionata. In posso mi jaint ve or per moment con nos hobbies durante questa pandemia. In zanunzia forza per cantar e la fin finale è in sveda. Sul primo sguardo, per tutta dessa quaduna tra il cor Stimmwerk Bande a cuira. Ma il cenci soda, che va nog la boxa. Per cors, vela nempe il scumant de chanter in gruppa. 1, 2, go! Per cui es concentration ella suossa sun il sot e la ritmica. Ja, es ist halt so, wir können im Singen. Und ich persönlich finde das jetzt nicht so cool, weil ich tanze jetzt nicht so gerne und ich kann es auch nicht. Aber ja, sie machen halt das Beste aus der Situation und das finde ich eigentlich noch gut. Las coreografies sotten il lura parallel tra il cent. Scha Pam lura un bel di che ciò chanter insieme. Ja, ich habe ein anderes Sentiment ins Saal, Publikum da, eine andere Stimmung. Aber bei mir tut es nicht lässig, da was tut es bespielen. 1, 2, 3, 4, 2, 7. E cuci guardare e mer senza poter chanter lustig insieme. Weil ich halt auch gerne tanzen gehe, aber sonst, wenn du halt für Singen da hinkommst, schon, weil wir nicht mehr singen und dann fehlt das halt schon recht. Und Tanzen steht jetzt halt im Vordergrund. Ma nabe, chanter nu pemi, ma di scuola schon. Per cui di scuola ni semplicemente le canzoni. Els mnedes hem cercato differenti soluzioni creative per stess poter fare le prove. Ansatz provain us da fare il maximum quai che lubia a quai ansatz far lavur ritmica, far lavur cu lungatg, far lavur da moviment, far teoria, ad repetere ils tungs mo bagn in forma auditiva ad quai ansatz tot quai che schein far. Die Männer exerciteschen nicht tut, bin al cent. Per essere loro prontes pel cas ci podessen in stet für ein Konzert. E quel concert è per me la grande motivazione di restare all'Andervi. Erst nu semia in Cencia, scha e cura ci per insomma durch ciò cantare. Ja, es ist halt immer wieder die Chance da, dass man singen darf und darum ist die Motivation schon ein bisschen da. Aber es wäre halt schon cooler, wenn man singen dürfte. Aber ja, wir hoffen jetzt, dass wir es machen dürfen bis dann. Also ich freue mich darauf, dass wenn es stattfindet, aber ich glaube, ich werde auch enttäuscht sein, wenn es nicht stattfindet. Bene in Allegra chance in su, aber ja spero che se vengono una buona pan per probes et bene. Ja, die Motivation wäre schon da, aber also ich persönlich rechne jetzt schon damit, dass es nicht stattfindet, aber das sehen wir dann. Ich stess schon da schau il concert in stet una. L'esempio della Stimmwerkbande a cui remuosa ci spor per moment per magari bger, ci sono per idee creative e ci è pronta per roba ci nos fes forse normalmente o scego gente. Chielo rendi ebbe tu tegna d'un pro oro tra roba. Jetzt ho di reminent Irvan Kurt pensò in giovane davanti 6 anni per stin alla Scozia. Ella faccia un video e carge elsen la piattaforma sociale da TikTok. Forza, let's schon viel. Once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy of Tea. The winds blew up her bow, dipped down below. My Billy boys blow.
Niven Evans canta il scinum no The Wellerman, una canzone che i mariniers cantavan pi bozzi bastimaints e ci da dossa schon passa du centoz. Musicisti ed artisti di entir mond on fatg con e cantò e suonò con el. En la canzone vuol pil sentiment de esser deisen in bastiment, ors en la mar e de se sentir tot sulet. Ils mariniers cantan ci specien in i bastiment il Wellerman ci vin speranza bain de lunga con secer, te e rum. Il text de questa canzone para da commentar blir alioct perché ci relsa senten sulets in questa situazione de pandemia, in post ils mariniers de let's times sits bastimaints. Nox centagn tots insemmen en la medema barca e speranci tornain sangs e frests an avos en portier, da mai an la normalitat. Ossa schizzonte ventò in hit viral, erter me. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the time is done, we'll take our leave and go. Ciao, Simon! For the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught